Unix TV. Bwoko bw'Imana nshuti z'umusaraba ndabashuhuje cyane. Nitwa Pastor Rukenura Kimararungu, nkaba uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Reka rero mbere yuko tugira ico dukora dusabe Imana, dusenge kugira ngo idufashe iri jambo rize guhembura ubugingo bwacu, rigira ico rituzanamo twongere duhembuke. Oh haleluya. Mana ndagushimye cyane, ngushimiye kuri Imana igira neza, ngushimiye kuri Imana idufiteho umugambi mwiza. Uri Imana ku cyumweru kugeza ku wa mbere, ntabwo uri Imana ifite igihe ikora ikindi gahagarara ahubwo duhoraho. Oh haleluya. Turagushimye cyane, tugiye gusangira ijambo ryawe. Mana, covid yaraje, covid 19 ukundi tugiterana mu nsengero ngo tuzine byabisirimba, ariko nubundi turi gukorera online, ntabwo umugambi uzahagarara. Turagushimye cyane Mana, turaguhimbaje, ngaho ngwino usanga imitima yacu yitahe, maze ijambo ryawe riduhembure, rihembure ubugingo bwacu. Ibyo tubyambaje mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo wohereje ngo aducungure ku bwa misiyo wamwe hano mu isi. Oh amen. Bene data rero, reka dusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'Abami ca mbere ibice ni 17, umurongo ni uwa 8 turagera ku murongo wa 16. Umutwe waho uravuga ngo Eliya ajya i Sarefati acumbikirwa n'umupfakazi. Buke ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka uje i Sarefati haba Sidoni abarihuba, hariyo umugore w'umupfakazi niwe ndegetse kugutunga. Nuko arahaguruka aje i Sarefati, ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko aja kuyazana, akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite nkeretse urushi rw'agafu shigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mberezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanje ngo tukarye twipfire. Eliya aramubwira ati, witinya, genda ubigenze ukuvuze, ariko banza umvugireho akanje ukanzanire hano, maze ubone wivugire n'umwana wawe, kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo, ico giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mberezo kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Nuko aragenda bigenza nk'uko Eliya yamubwiye, kandi uwo mugore na Eliya nabo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Ico giseke nticyaburamo ifu n'amavuta ntiyabura muri iyo mberezo nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Bene data rero, iri jambo ry'Imana riratubwira Eliya muramuzi, ni umugabo wo muri Isirayeli wakoze ibitangaza n'agatangaza. Abo bita Abahabu baramuzi, abo bose baramuzi abo bami. Oh haleluya. Iri jambo ry'Imana riratubwira ngo Imana iza kuri Eliya iramubwira ngo genda i Sarefati haba Sidoni, ubwo n'abantu bitwa Basidoni abariho ujya kuba, hari umugore w'umupfakazi namutegetse kugutunga. Oh haleluya. Ngo mare Eliya aragenda wagera kuri uwo mugore nk'uko yatoraguraga udukwi. Eliya aramubwira, ndakwinginze mpa amazi yo kunywa, mbutuzi, genda unzanire utuzi two kunywa mu gacuma. Umugore ngo amara aragenda, ariko ngo mu gihe ari mu nzira agenda, Eliya arongera aramuhamagara, ndakwinginze unzanire n'agatsima ko mu ntoke nirire. Eliya buri yaratekereje avuga, umuntu ngiye kunzanira amazi akagira impuhwe ako kanya
n'ibyo kurya ndiyonyima. Nuko aramubwira ngo amuzane, ariko ngo umugore ngo aramurahira ngo urahira Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta kintu ufite, ndaco uretse urushi rw'ifu mfite mu giseke. Oh haleluya. Bene data, reba iki kibo kigeranye n'igiseke byose ni kimwe, uzureba noneho gukoramo urushi rw'ifu. Ndebera urushi rw'ifu rumeze gutya ngo nirwusigaranye ngo n'umwana wundi bipfi. Arongera mwe ngo sinico gusa no mu mberezo nsigaranye muturanguzwa tw'amavuta. Iyo usomye Bibiliya y'icongereza, icongereza ntago ncizi cyane ariko ndakivuga, sinoja muri Amerika ngo nibure naha ngaho urumva ndakivuga. Gusa dushima Imana ko abana bacu bari kubiziruka bavuga icongereza kandi banacandika. Oh haleluya. Izo nizo kwishimira. Tuge twishimira ku mwandu wacu uri kugenda umera neza ujana na vision. Oh haleluya. Ahoro mucongereza muri Bibiliya y'icongereza bazakoresha ngo a cup. Nanje reka nkoresha a cup, niyo mpamvu nazanye iki gikombe kugira ngo mbari cyo nifashisha. Yaravuze ngo uturanguzwa ni kwa kundi ufitemo dube harimo amavuta yashizemo, uzugira gutya, uzumanura wona kubita ngo ya mavuta azamanuka. Utwo n'uturanguzwa. Oh haleluya. Ariko Eliya aramubwira ati, umugore aramubwira ati, ni utudukwi tubiri ndikudutora ngende je n'umwana wange nkisongere n'umwana wanje tukaje nitumara twipfire. Yo, Eliya atatekereje cyane, aramubwira ati, genda ubanze unsongereho akanje, genda umvugireho akanje. Mwokabyara mwe umugabo Eliya yaratangaje. Umuze yaramubwira ati, jewe nsigaranye gakeya n'umwana wanje tugiye kukavuga tumara twipfire nitukajya. None Eliya habe no gutekereza nawumva agafuko kurushirwa ukuboko. Eliya ati, banza umvugira kanje. Kandi barabagabo yemwe uko bari banini bari barebare uko niko bajyaga. Eliya baza batuhurugera batuga ngo Goliath ubwo yarafite mikono 6, mikono ni nka metero, ariko narebye ushobora gusanga zinaziruta. Ariko ngo Eliya ico kigabo icahira gishora ko cyari gifite nka mikono 4, kizakibwira uwo mugore ngo genda umvugira kanje ukansongere. Hano Eliya yarikunze yemwe. Arangize aramubwira umugore ndiyo shiramo filozofi nyinshi ngazi yadushiramo ko aragenda agira gute, aragenda azamusongera kagatsima. Oh haleluya. Ngo agira gute, arakamusongera nguko ari amubwiye ngo ukansongere nawe arakamusongera. Oh haleluya. Vuga ngo kansongere bibwire mugezi wawe. Yo, ngo amara umugore aragasonga kazanira Eliya aramubwira ngo nguko Uwiteka yabivuze, ico giseke ntikizoburamise na yamberezo yawe izahora irimo amavuta. Oh haleluya. Oh imberezo zanyu zihoremo amavuta. Nuko arangije wa mugore uko ijambo ry'Imana rizari tubwira ngo guhera uwo munsi wa mugore Eliya nabo mu rugo rwe bose ngo bakajya bajya ibyo ngizo ntibishire. Uko ngo cyagiseke ndicongeye gushiramo ifu yahoragamo, uko umugore asonga niko ifu yuzuraga. Oh haleluya. Oh haleluya. Ifi kuzura. Vuga ngo ifi kuzura. Ngo noneho yamberezo nayo yamberezo twaturanguzwa tw'amavuta, twaturanguzwa ntitwari tukihabarizwa, ahubwo ngo uko umugore yafataga amavuta ko arateka niko amavuta nayo yiyongeraga, amavuta yiyongera. Oh haleluya. Sinzi niba uri gushikira ibyo bitangaza. Ntabwo uko Imana izisetse, uko Imana irasetse. Imana yashekeje hano, Imana yashekeje hano hari umugore wari warashatse ariko azabura uruzaro, afite ngo mukeba n'uwo musangiye umugabo azamwishima hejuru. Mukeba we bamugura inyama yazaga agenda azitwaye gutya, akamwereka
Hana yobwira umugabo we Elukana ati je wonguriye akanyama naje we ako kabuga ko ngashaka. Umugore wazamushinyagura azamuseka kamuyinkwenene azamubwira uko nawo ko kinyama urasaba inyama se uwo mwana se ugiye kuyiha urasaba inyama ziki azamwishima hejuru ariko ngo rimwe Imana izisanga hano ngo ngiye kuguha umwana. Ico kintu ngo cyashekeje Hana hajya aho yarari mu isinagogi umutambyi Eli hamwe ati wa mugore we kuki uza gusenga Imana kuki uza mu isinagogi wasinzihira. Yo Hana aramubwira ati si yewe ndabwo ari ihira nasinze ahubwo n'abazabyumva bazasekana nanje. Oh haleluya, Imana gushekeje n'abandi baraseka. Imana igushekeje n'ababyumvise basekana nawe. Oh haleluya, ibi nabyo ni ibitangaza kumva abantu bari mu gihe cy'amapfa. Ico gihe Eliya yari yarahagarikishije imvura mu ijuru, imvura itakigwa, hari inzara iteye ubwoba. Oh haleluya, muzabyumva muri ibyo bihe inzara yaratengwa, abantu barajyana bakaza bateka abantu. Uko rero ahangaha Imana uyu mupfakazi yamwohereje Eliya, imwohereze Eliya yari ibiryo yababereye ibyo kurya. Oh haleluya, Eliya ngo arazaza kuba muri urwo rugo. Wowe ubyumva wakumva umugore n'umupfakazi afite n'umwana kandi basoza batweretse ko hari n'abandi bantu. Eliya araza, ikigabo kinini cyari kije kongera sharije, ariko hari igihe umuntu ashobora kuza ukagira ngo aje atwaye ibibazo nyamara ari ibisubizo afite gusa, ari amareponse. Oh haleluya, ubwo rero umuntu uje gusanga ashobora kuba Eliya woherejwe. Haleluya, natwe dufite Eliya. Uyu ni Eliya mu isezerano rya kera, ariko mu isezerano rishaje ubu dufite Eliya. Uwo ni Yesu Kristo. Oh haleluya, ni Yesu Kristo w'i Nazareti, niwe Eliya wacu. Mu gihe natwe dufite inzara muri iyi minsi, mu gihe dutentebutse, mu gihe kwizera kwacu kuri kujegajega, mu gihe ubugingo bwacu bwasamiwe, Yesu yaje. Oh haleluya, Imana yohereje umwana wayo Yesu. Imana yohereje Yesu. Bwira mugenzi ko Imana yohereje Yesu kugira ngo aza tuzahura ubugingo bwacu bwongere busubiremo imbaraga. Imana rero ntabwo idutererana, ibyo twibwira byose Imana ibiri hafi. Gusa ikindi Imana ikora nakubwira Imana ntabwo yoza igisanga, ntabwo Imana ari kohereza Eliya wa mupfakaza gifite ifu yuzuye ikibo ndiyari buzi. Kuko yaza ntabwo wa mugore yari gushima Imana, ntabwo wa mugore kubona ko ari Imana ibikoze, yari kumva ko ari ibintu bishoboka igihe cyose. Ariko kuko Imana yabonye ko asigaranye urushirwa ifu, nibwo yohereje umuntu w'Imana Eliya kugira ngo agende akora ibitangaza. Oh haleluya, aho niyo igitangaza kiba ari igitangaza koko. Ntabwo ari udutangaza tunyandege nke abantu bo muri iki gihe barimo bakora. Kumuntu araza ngo ni umukozi w'Imana, akaza mwiteranira, agakoresha iteraniro, abantu bagafashwa koko bakabona amavuta y'Imana yamanutse mu mperezo. Ariko ngo amare yaje gusengera abantu, akavuga ngo abantu agiye kubasengera, aho haje ibimuga biri mu tugare, baza bavuga abana n'ubumuga bw'ingingo, baje barahari, hari abatabona barahari, hari abantu bafite ibibazo biri fizike bigaragarira amaso. Ariko wobwira ngo ugiye gukora igitangaza yewe ukazubwira abantu ngo Imana igukijije impanuka ari igiye kukuba, ivyo bintu ta proof bifite, ivyo bintu ntabwo ubipima. Umukora ibitangaza bigaragara, ibitangaza bifata. Oh haleluya, urabwira umuntu ngo Imana iguhaye urubyaro, wari warabuze urubyaro ushobora kugenda ukamara n'imyaka 5 bikazaza. Ivyo nabyo ntabwo bipimwa. Ari umuntu utabona waje aho ngaho, mukize kizi uwo muntu kora ibitangaza nyine. Niba ko kuzi ko Imana yaguhaye gukora ibitangaza bikore. Izo tuza tubifata ngaho. Imana igukijije sida kugira ngo uzabone ko sida yakize, nibura ujaho bita kuri centre de dépistage nandu bagupimira, uragenda ico gihe bikivugwa ugomba umara amezi 3.
ayo mezi atatu ni ukuvuga ngo za bindi nyine ndi wobikora ibizo kuryamana ndi wobikora. Amezi atatu ashire bagende bagupime, uzongera usubire kuja kumezira ibyo bitangaza bifata igihe. Ibyo ntabwo ari ko Imana ikora, yewe Imana ikora direct. Oh haleluya. Na Yesu yakizaga direct, ntabwo yavuga ngo igukije impanuka. Ibyo ni ibiki? Ibyo ntabwo bipimwa. Ibitangaza bifatika hano byarabaye ubwo umugore yajaga kudahamwifu, adahifu mu igiseke cikuzura, yafata ku mavuta yateka, amavuta agasubiraho. Oh haleluya. Ngibyo bitangaza by'Imana. Imana rero nawe uyu munsi iragukorera ibitangaza. Imana iragufasha. Washakishije akazi, warirukase wirirwana ya maretre yamwita ngo ni geroneri, wirirwa ubifashe hano icokere cyarabirenze, wirirwa kuri za biro ukomanga, wirirwa kuri interinete, kuri za murandasi udepoza byaranze. Aho biri kwanga n'Imana ije. Ntabwo Imana izaza uri mu kazi gucya kwa kundi ufite akazi kaguhemba ufite izo faranga ari nk'ibihumbi 200, uzusenga Mana zumba akazi kifaranga ibihumbi 300 kuko nizo zizomfasha. Ibyo ngivyo Imana ije uzugira ngo warwanye kuko ufite abaguhamagara babashuti bawe baza bakubwira baguha izo za link. Ntabwo ari aho Imana iza. Imana izaza umaze kubona ko byose birangiye ndakintu kiriho, nibwo izaza uvuga ko noneho nayo uja kudepoza ahantu cyangwa gukora ikizamini wayabuze. Aho ni Imana izaza. Oh haleluya. Aho ni Imana yigaragariza, aho niho tubonera Imana, aho niho tubonera ubwiza bw'Imana. Oh haleluya. Imana iza ku munota wa nyuma. Bwira mugenzi wawe ko Imana iza ku munota wa nyuma, kuko ukunza shima Imana cyane. Imana ni igitangaza. Imana ngo ibone ko abantu bamaze kubona ko ibone ko abantu nta kindi gisigaye, ari kuvuga ngo abantu biranze nta kindi izayohereza Yesu. Ubu Yesu yaje, Eliya wacu yaje, arahari kugira ngo natwe adukorere ibitangaza, kugira ngo igiseke cyacu gihore mifu, imberezo yacu ihoremo amavuta. Oh haleluya. Mwene data rero, si byinshi siki nukwizera, ukizera ko Yesu yaje, misio afite ni wowe ayifiteho kandi uratentebutse. Ubugingo bwawe buzi imbaraga, warihevye, urabona birangiye, urabona bicitse, ariko Yesu yoherejwe. Haleluya. Yesu yoherejwe ngo aguhembure, Yesu yoherejwe ngo gukora imirimo n'ibitangaza. Oh haleluya. Imana yankoreye ibitangaza kandi nanubira cabikora, izogumina bikore kandi izoduha umugisha twese. Oh, uku rero Imana izitugirira neza. Covid yaraje ntukibyina ibisirimba, ntukijara ngo twishime cyane gutya, ariko ijambo y'Imana tuzoribagezaho dukoresheje zimurandasi, dukoresheje za YouTube channel. Uku turi gukorera kuri YouTube channel yitwa Unix TV. Turashima n'abantu bayo ko batuma dutanga ibibwirizwa gutya, kandi tuzora tubibagezaho kuko ntago tugomba guhagarara mu kuvuga ijambo ry'Imana. Tugomba kuhagarara. Oh haleluya. Mu mvura tuzakora, mu zuba tuzakora, mu bihe byose tuzakora, tuzurira imisozi, tumanuka ibibaya, ariko tuvuga ijambo ry'Imana. Uko muzamuvuga ngo mufite imisozi, imurenge hari imisozi, iminembwe hari imisozi, Fizi irahari. Aho hose twarahagiye tubwiriza ubutumwa bw'Imana kandi twigeze turambirwa. Uko uravuga ko kuva hano ngagenda iyo za Gikongoro hari imisozi, na za Byumba ko bavuga ngo hari imisozi. Uko urumva hameze nk'imurenge, uko tuzabwiriza, uko tuzavuga ubutumwa, tuzocika intege. Kandi Imana yohereje Yesu kugira ngo aze abane natwe, kugira ngo Yesu aze yongera dusubizemo intege, aze yongera dufashe, adukorera ibitangaza, duhembure, inzara ikurweho. Oh haleluya. Bene data rero turabararikira ikibwirizwa cy'ubutaha, muzabe muhari tubabwirize, twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, maze Imana idusubizemo imbaraga. Ndakwifuriza ku ijambo hari cyo ryo guhembura mu bugingo bwawe. Ndakwifuriza ku ijambo ry'Imana ryongera kukugaruramo ikizere, ukabona ko inzara igiye gukurwaho, ukabona ko ifigiye kuboneka, ukabona ko mu mberezo amavuta agiye kugarukamo. Oh haleluya.
haleluya. Ica amavuta avuga muracumva, mu mwuka ho hari ico tuzumva mo cyane. Ubu ngubu ikintu kiri guhangayika iyo bavuga amavuta uzu navyumva, iyo bavuga ngo amavuta bashaka kuvuga za peteroli za essence n'ibikingwa amavuta yuri induru zikavuga. Ubu none ikigezweho muri iyi minsi na amavuta yo guteka aho asigaye ahenze. Ayi abantu bamwe bari kuvuga ngo ese tuzorya ibitogosheje tugiye gufata ibirunge byose byabacanze, ariko umenye ngo Imana amavuta yatsigiye kuyazana. Oh haleluya, Imana igiye kutuzanira amavuta maze twongere duhembuke. Imana ishimwe kandi Imana ibaha umugisha. Naho ubutaha twongera tukaganira ku ijambo ry'Imana. Murakoze, ndabashimiye. Mwari kumwe na Pastor Rukenura. Pastor Rukenura arabakunda kandi azakomeza abane namwe. Kimararungu muri kumwe. Imana ishimye cyane. Amen. Don't forget to subscribe.